Karbi Thai doi ne avene dak pencil line kidding sogoli yo গৃহ সুৰক্ষা বাহিনী যাৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে APSI দেৱাশিষ non make kom hoi lang yo ho la thang long bon la mak feel dam lap e ki ta war la lang ko ki yang ta pa su yo ai bi yang ke bi ne ri no so stipe lo ki hala ta girl hostel ta girls hostel hey Masanikan langsung tot si pining de tot stami la power Go School Patua Klamalon Grand Parade
Kajipati iltum tek Abe bo pon jatta abe bo nang. Baik cakap lam dulu. chon iltum ladak Karbi Anglong ke khai ching room si kido pon Kau kelas tu boleh. kaprek akai alang iltum mitang akekan kajipaklang lapuson tami iltum tek pon longji lapen ke W ke paklang ateke iltum Lang lo, king ni departments lop lo. kedoan atau mapen dak paklang ponji alang iltum department jungjung alang W display lapuson tami iltum tek pon longji la si Penang labang su ingdeng trok si kebra pli school contingent pen chenglok NCC cadets atum tado lapuson si 20th Battalion Central Reserve Police Force ahin pen stamedo Assam Police Assam Home Guards Recruit Constable inquire kathom APIR Battalion lapuson si Diphu Golf College NCC St. Mary's School NCC forest tam lo bo. Diphu Golf Boys forest Higher Secondary School NCC Penchenglok School Asomar Lapenke Segunda orang ada berapa? Pening aningkan Kecheng C Karbi Anglong Ex-Army Association alang litu mahin Penstami Ladak Grand Parade along Do Napuson tak taxi Kecheng C Diphu Urban ICDS project anim so bimar dong stami labang so Kuma checking bom la dai. alang itu stami nam cepat tidur lasi alang itu mapan stami coro parpik la ati Napuson ICDS project diklaim abang P atu pen Grand Parade along nang cepat tidur pakai Kecheng C lo lasi alang itu mapan stami suri akhirnya cuma pajerik lo lapen ke coro par lo Oh, lat tu yang thang dah lewi tu nak dia lah. Kalau makan apa kan? Hari pada bang. Kata dulu lah. My dear friends, Sorry, jangan Chief sih mateng guest. tu. Gila deh. on this grand celebration of the 74th Republic Day has arrived on the ground the Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghansa, along with all Honorable EM, Lat tu MSCs, lebih di bawah chairmen. le. Ador kau है क्या गाड़ी? Right after his arrival, he will host the national flag. Driver anda pasti tahun ni apa pun orang god dah ya. Anak om ni. High authority. Satu lepas lagi. Cetiri nang ni det sokar bian sarsing langkung habe Samson Khorsing Ason Ben lita cinghon nang di elong ria phan
Ate, so Karbi amuman doon. Kenam, laki hemprik kan tim hino. Kari, ne pen nang. Di tingrum lote, hemprik ta long kenam. Si, kace sorsa, kace putot pavira. Monsam pen Karbi long ring thulonan. Det, so Karbi arat doan. Det long di raikom doan. Pini, Ingdeng Trokerapli Republic Day Katalon along Nanga Jatong Don Man Pen Gethe Karbi Autonomous Council Speaker Deputy Speaker Pen Danglok Elitum Kaching Honai 3ST Parliamentary Constituency MP Lapen Kedana Jatong Untu MLA Kedon Nanga Chetong Nun Karbi Autonomous Council along MEC Kedon Lapin Kedang Nanga Chetong Nun Tho Potmo Suri Rongbong Terang Penceng Lok Potmo Suri Dhonesoring Ti Penceng Lok Dang Nanga Chetong Nun Karbi Autonomous Council Principal Secretary Penceng Lok DC Karbi Anglong Lapin SP Karbi Anglong DIG Lapin CRPF Army Juana ke hoy tom lapendak kachupapon song along man peng ke thi alui ke doan lapen ni de ching honai dak student lapen Karbi Anglong ke do arat ke doan ni ni pae foron sarti sar puri soy ja TV ki thi press media ajir pojir piatum aprang si puthot Ingdeng Tikirat di bang thim nam pun Republic Day Katalon Akadom Pajiklo নমস্কাৰ আৰু চৌকতৰতম গণৰাজ্য দিৱসৰ আজি পেৰেড চলিছে আপোনালোকসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পেৰেড প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ইন্সপেক্টৰ কীৰ্তি কুমাৰ হাজৰিকা আৰু পেৰেড লৈছে গিৰীশ চন্দ্ৰদে আজিৰ আমাৰ কুচকাচ অনুষ্ঠানত সৰ্বমুঠ ২৬টা দলীয় অংশগ্ৰহণ কৰিছে ক্ৰমে CRPF অসম পুলিচ গৃহৰক্ষী বাহিনী স্কুল কলেজৰ NCC আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু পোনপ্ৰথমৰ বাবে কাৰ্বান আইচিডিএছ প্ৰজেক্ট আৰু ভাৰতীয় বৰ্ষাপ্ত সেনাৰ দলীয় Ladies and gentlemen, we are now witnessing the Grand Parade on the 74th Republic Day celebration 2023. The Grand Parade is being led by Parade Commander Inspector Kirti Kamal Hazarika. Second Parade in Command Inspector Girish Chandra Dekar. ৰাজ্যৰ প্ৰথম দলী 20 বাটালিয়ন CRPF যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ইন্সপেক্টৰ হাৰজিন্দৰ সিং In the second contingent, we have Assam Police, led by Platoon Commander ABSI Moniram Gogoi. ক্ৰমে তৃতীয়টো দলী অসম গৃহ সুৰক্ষা বাহিনী যাৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ABSI দেৱাশিষ In the fourth contingent, we have Recruit Constable of 23rd APIRPA, led by Platoon Commander Havaldar Ajit Deknath. Kaduka Vistami Arichar Deputy Party Tuning Rilo, Ilituma Bamso Grand Parade Non Iltimatino Tambo. পঞ্চমটো দলী In the eighth contingent, we have Diphu Government Boys Higher Secondary School NCC, led by Platoon Commander Under Officer Akash Chaudhary. Diphu Government Boys Higher Secondary School NCC পাছত এয়া DAV Higher Secondary School NCC যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে Senior Under Officer Anglong Diphu Hansen English School যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সাৰ্বং ৰংফাল ৰজাবাহক লুতাৰিন এৰামপি In the 16th contingent, we have Chandra Singh High School, led by Platoon Commander Provin Basumatari and Flag Bearer
Selinas Baker. জনচিত্ৰৰ ফেচবুক অনুসৰণ কৰি এয়া পোনপ্ৰথমভাৱে আমাৰ Lincoln, Kachengsi Diphu Urban ICS Project, and in Penston Echepatepo. In the 18th contingent, we have Atul Kini Academy led by Platoon Commander Salvar Y. Basimatari and Flag Bearer Longperman Rompi. Atul Kini Pastor Contingent, Anglong Higher Secondary School, যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে চাৰ্পিংকো 80 ধ্বজাবাহক পুংৰি বেটী আমি জিতন্তে In the 20th contingent, we have Odom Memorial English High School led by Platoon Commander Jubin Rabha and Flag Bearer Rinti Isopi. Odom Memorial English High School পাছত এয়া মাউণ্ট কেলভাৰিয়া হাই স্কুল যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে চাৰ বংশ তিছো ধ্বজাবাহক চাৰবামন